Salabe nimor ari tuzo ome chindri siju sogjungi pyoge ganyo segu timja kor nyenship sondu gebar soyo baje. Sogjungi sogzo Michael McCaul ki nyenship sondu jarken pyomin namla tsamdi shubata da timja ngodo ta gyabgyo na yo baje. Sogzo unje tamshe nala gyana ki pyoze zensun chebe kor sondu. The CCP has a long and violent record of oppression against the people of Tibet. In October of 1950, Gyana marsho sobe pyomi mala yurine tsewada tanyo che yobe. Jiljidong gu gyangab ju lu jinda jubar gyana marsho sobe mami chue pyoze zensun cheba ta tabata mige tita mabu se yobaje. Marsho sobe mutu du tanyo che de tar konsatale lama cho yaga du tujo du pep du jumbaje. Nima tirin pardu duksuk mutu shin yore. Jesundu. Manzu sobe kone tsokjungi neyo tumi Gregory Mixki tsokso McCaul ta McGovern niki dunbe timchala gyabgyo na yobatang. Kongi ti gyumse ni yuringbor gyana shungi pyomi mala tanyo chebatang. Konsatale lama kangi kuzabdal hendu tumyo lamne pyoge kanyo segu bezyon la gyana chwane nyamcha tang yore jesundu. Tadung kongi. I am deeply concerned by the ongoing effort by Beijing to dilute the distinct religion. Gyana shungi pyomi mangi chulu da rishun geyi lo tube ngo nam nyamcha tongyu bezyon cheshimbar ngaralo losab ting sabu yu sumbata pyokul ki sane lobda nam jadu lobda gu pyogi geyi da rishun sabla gyahen mirigi lobsube yobateni geji timlu dogro doshin yoba gezo sumbashik lungje nandu. Geji pedun lengu kangi genzi tenje gazulagi nganzu lungting kala timja ti ngotu nyingpu teju nangsong. Tanda pedun kangi tija tanda Pejakanyo Sayagi promoting a solution to Tibet-China conflict at Sayati and the Tengana Mlodaya Chishit Na Chini Antine Dikante Chinuki Pondayam Turtup Shakti Bude Tinja de la amendment Chichin Dusia Turnasha and the Tunde combat masone chongbu chit gap chawas chik chelgu arikajani chisile gungi chokchong dine ya turnsas no ani chunja ti gi da dungyu roya ki tamba masone chip gap chashe and that the jima de di any tuso ne ki dingja kan de change ni any tuso mane tentu ya kana ka to kuwate chinja dina lo de to kayo sana ani kleja cannot be any tanda same average on each of you but she down she any cannot shongi and the any Tibet has been part of China since antiquity CH1 Tibet Gerablukin and Pluti Gaboni Siati any Tafta de Himabati down she any Chisi Bungi cannot shongi Tibet Pedro Kandi Tibet Luku down Tibet nature kandela nature denba mayo batam dea di and only chiabuba. To the nature to the teacher din a mono crunch. Pedun timcha dine ari nankuki chapsi nala cho mitumba nam cho tunse nedu gumbushi yimba tuzo tumi Scott Barry sokshun tor sundu. I am supportive of this bill. Near timcha ter gyabyo yola gyana marsho tsokbar nushu degyur gyabyo chigi yoba mase lega tele nuba chewa cheba tondo yu nganzu hasar shungsab go chegu nganzu gyagadu yobe timtun ki zenju pimi shung ngulen chegu gyana marsho shungi pyo nangdo kari chebar nganzu ngulen chigi mebatang nganzu langcho ngoma kari zingi yoba gyana marsho tsokba shesu chugu nganzu pyo mimala gyabyo gu chedu timcha ti ledun gozu bala zigyu yin mutu do laglen tone mangzam chegu Kushib Scott Barry ni ari chozo nala pyo rangzingi timja dunkengi chozo tumishigin bari Tibet Resolve Act sheba pyoge kanyo segu timja dila ari chapsi sogo cho nige tuminamgi jimyo tone gyabyo na yo bari Nezu de chokri ge nyandu shuken sunam yanzom yin